Hello, Eva. Kenal em tu Karina? Ya, that girl tu di kelas sama Shua. You know kalau yang baju guy tu that guy there, the one we used to go to class together. Hi Eva, ini from Chitta ini last time you know, one proposed to nga, like he totally proposed me and I was like, I totally rejected him. Hi ni from Chitta itu te ni bahasa kentai itu te hi. Yeah, hi oh my god from Chitta. Hi ni like got going into nga na. Na, skap se na, you know na that guy no and he proposed me to tengah pa ngaong biang mo tre yeah, she was like, oh my god, she's very annoying ni from step there ta ya keren iyo kata-kata ni misutau syu kata kajing ya keren kebala klek jaktong iyo tep misutau katin kasih lajong rum niat nang ni ya keren syu ni ka juk yu kum kan ne sha ya keren ru la ya khle lang bat katin nong wei ni ngala ingya pe kini ki khalish ijabo ijaroi man ngan ne chomkai ne to kepala lok kan ko kong yin oi ni ngala ingya ki khalish hayem ni ngala ngala kadang rendam khalish ngapa dio semua ta ka khalish ni to ale syong sokop bang hadaya bam ta khalish tung gerdeng ru kata jing bang sadaya bam le kat no jing singam tang ba katang la le yo ngapa juyo dak ta dok khabayo phi ajing yo sno jonga bangalit te da thir ru yo so tang khaba khabau ka khapangas berkitu ki dok kharep kata ka khalish tang ngapa juyo sno re phile philang yang ngali tang yo irum padu ta kadur kan kunna nakwa bam te ni kucing mana ba tahu ya pang kan ka pertai de inga samar kie pala bit tasngeng pala ka khalish ka de ka dok khar ke ita ka dei kare ka tu ka jingkran ki ba ya khle lang bat khasi bat pareng bat khitin nong wei tu ngana mut ka dok kha te ba phi ong khalish te ngantip si ngalon phi ong balangya ngalim ba sedita namun pan lang na phi ten lihat ni la biang nai bit tan de bang inya ni ngantip sana ni